ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯃꯤꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯄꯤꯖꯔꯤ Manipuri leꯉꯥꯛꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯆꯠꯊꯣꯛ ꯆꯠꯁꯤꯟ ꯇꯧꯕꯗ ꯈꯨꯗꯣꯡ ꯆꯥꯅꯕ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯐꯨꯠ ꯑꯣꯚꯔ ꯕ꯭ꯔꯤꯖ 3 ꯁꯥꯒꯗꯧꯔꯤ Rafael Scam की मटांग बीजेपी ने नमथाक तौदुना मियाम द उइदब कया ngangle हाइने AICC की जनरल सेक्रेटरी गौरव गोगोई ने फोंदोखरे अमसुंग सलाई एग्रो प्राइवेट लिमिटेड ना सेक रिपब्लिक की टेक्नोलॉजी सिजिनादुना असम द अफब मखल की बियार सुंगदोरी हौजिक मखाताना पाउ संदोना पिजरी Manipuri leꯉꯥꯛꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯆꯠꯊꯣꯛ ꯆꯠꯁꯤꯟ ꯇꯧꯕꯗ ꯈꯨꯗꯣꯡ ꯆꯥꯅꯕ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯐꯨꯠ ꯑꯣꯚꯔ ꯕ꯭ꯔꯤꯖ 3 ꯁꯥꯒꯗꯧꯔꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯇ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛ ꯑꯥꯏꯂꯦꯟ 5 ꯅꯧꯅ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛ ꯁꯥꯗꯣꯛꯀꯗꯧꯔꯤ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯉꯁꯤ PWDꯒꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯋꯦꯒꯤ SE ꯌꯨꯝꯅꯥꯝ ꯖꯣꯏꯀꯨꯃꯥꯔꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯇꯤꯝ ꯑꯃꯅ ꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯀꯗꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡ ꯆꯠꯇꯨꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ SE yumnam Joykumarna foꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯗ lambi pakthorokpa amadi mi singkhalakpagi machung ina lambi lanthok lansin torokpada khudong chanabagi damakta Ministries of Road Transport and Highways ke funding makhada improvement of traffic rotary and construction of foot over bridge in Imphal area paikhanaba thorang tawbani Imphal gi oina foot over bridge ahum Johnston School gi mamangda ama BT Park manakta ama amadi Kesampata ama sanaba soil test na singma tawba loire January thada makhong yungkhatpa horgani hairi phongdorokle Masi khoi mamangi chahida khoina ministry da kanna hainaraba matungda kai road safety gi makada khoi growth trim panga lang nimfu tareki sanction ama phangbani adu makana sanction phanga matungda tender si khoi gi Bangalore based firm amada Sanjay Infra Limited haiba amada mang khoi open e tender tawbani na moina phang matungda thabak se packet pa honaba sangjilakpani foot over bridge ni khoina ahum ni sagadoi trial basis ahum sabani makha taba mayam ju sarakhini the ihana sagadoi je khoi kangla gi maning thangbada Johnston gi mayai adwai da M sector yok patringai da M sector dagina khoi traffic road tribug mana mayai adwai da ama sarani de amana khoi gi flyover kumdarakpa BT road ki kumdarakpa matamda kangji bunglom dagina khoi gi sona kanda Gambir Singh shopping complex adom ma khonglan thulanjin tawjana khudong chada ba ma leido madu kokna widam da foot over bridge ama lo te sampat ki junction da hoje hoje mayam ga hamamangi khabar to yauna gi ba lan thong don habda mai chingi kan hari ba mayam do kokna na ba khoi gi sorok to gi maning dina mamang bo lan thong lanjin tawna ba amaga foot over bridge ahum ni saga dori ba se Amaramda traffic island sing maruena singmerong khonang ani karak not OC governor mamang post office mamang da lady sing matam gasuna ba mong da traffic volume hengalak riba asi hantha hanaba saliba December tha sidagi thabak hauragani semerong khonang ani karak ki oinadi hauriba khonang pambi ani asi yanthat kadra yanthat loidra haibaju miyam na mot pibiyo haike tasena ke puari ga sagon naraga lakba potnina kai khongnang ani kara hara khanna lakba mafamnina mase semdok pa haiba si just khoi engineering gi just purely technical wena khanna basu yaraktaba no ke public ki mod amasu pamak pa haiba tare koina tasena as a engineer wena khoi haiba taragadi khongnang ani kara ki khoi round je pura lautho matungda traffic se control tongna ba magi post amaka thamaga khoi traffic islands na traffic map je guide tongna ba khoi macha mayam sarakanda khoi freely move tawba yanaba aduma mong ama plan tawjarakpani adumak torpa taragadi khoi tangai fadana khoi leiriba ani se mayai phawra chalakpa ma changai dumasi tangai fadana khonang je pura lauthok aga tawgadra natragana ani ji dedum khajilla thamgadra habigi public tegi view ama leraga khoi chakhalapgi matungina traffic ki volume jasum hengal aigi khoi tangai fadana asigi changes si lakpa tarakpani public ki mod ama ju pamba haitare Rafael Scam की मटांग BJP ने नमथाक तौदुना मियाम द ओइदब कया ngangle हाइने AICC के जनरल सेक्रेटरी गौरव गोगोई ने फोंदोखरे वाफम सिंह असि कांग्रेस बाबंदा राफेल स्काम की मटांग न पामु सिंह अखनन उनबद फोंदोखिबनी थौरम अदु द MPCC की प्रेसिडेंट एन हाउकेप हानेगी CM ओ इबोबी डेप्यूटी CM गायखांगम अमदि कांग्रेस की MLA सिंह अमदि लुसिंग बक्यान सरक याखी गौरव नमखाटाना सुप्रीम कोर्ट BJP गवर्नमेंट ना साइन तौदबा एफिडेविट अमा थागतलगा असुम सकनब होनरी एफिडेविट अदुदा ड्राफ्ट तौबदा ngairiba CAG report su public account committee da puthokre haijinduna leire Congress na case si horopadigi hauna Supreme Court na paibada asengma asum khangba ngamloi joint parliamentary committee ama semna thigatlabadi khangma ngamgani haiduna lakhibani BJP na tasengna aranba tawdi haibagi chapsaba philip lerabadi JPC semduna thigatpada kiningai leiti haiki The government of India has failed to explain why
have they presented inaccuracies and they have prepared such a complicated curative petition. This only means that this Supreme Court verdict is not a clean chit to the Government of India, because the Government of India has lied to the Supreme Court. Therefore, the Congress party had always maintained that the Supreme Court is not the appropriate forum to decide on the Rafale case. The Supreme Court does not have the powers to go into the government files which led to the decision of the 36 jets being bought. The Supreme Court did not have the functions to go into the pricing details as to how one jet, which was earlier costing rupees 526 crores, got escalated by Prime Minister Modi's personal intervention to rupees 1600 crores. Hanagisi Minister Hozik Hozino Congress Legislature Party leader Okram Ibobina Fongdokibada France the Rafale Levy examine report Joint Parliamentary Committee the NDA government Putoktuna Yangsen Si Haiba Yadri Basina Rafale aircraft Levy Watokta Sanjatunda Tore Haibasi Masana Taksabani Watokasida Indai constituency Manunda Kanagadabani Haina Fongdoki NDA government in a Supreme Court affidavit ama piba Rafale gi matang sida adu unsigned soisu tawdaba CAG gi report si purakanda parliament da lok sabha da chairman oriba akhoi gi kharge ji se moi gi committee sina yengadabne ba adu CAG gi report si loidri draft stage da leiri adu PSC na chu puthokri moina CAG gi report examine tawre adu PSC gi report si examine tawre na BJP sina aran by affidavit ama Supreme Court ta hajal leba JPC haibisi Congress ngakta na teba constitution piba Parliament ki MP opposition BJP ki MP su yawadabni all other political party mayang MP su yawadabni joint parliamentary committee se masi constitute tawrasi aduga sida examine tawrasi thoroughly entire hek hawdagi file mayam du puro on kawbu yareba masi taw yengsi examine JPC na tawsi haibda moina su ya daba BJP na karigumba moina lan na hajal me pricing ki khangde maman ki khangde hairam yana JPC na let us forget about Accountant General the line of Prime Minister wo kaubuya eba Manipuri yauna India ki awang nongpok thangba lamdamda sakot pa purok na pandamda Salai Holdings Private Limited na leptana sangsilapa lanjang ki sarokama oina company group asina Czech Republic ki awang mathaki technology sizinaduna Manipuri yumlo naba Assamda afaba makhalgi biar puthokadori ba biar asi Manipuri lolda wanglei haina thongadori Assam ki Nalbari district ki Tihuta biar sungbugi Burwari thamgani hairi project asigi damakta handakta Czech Republic ki konung Pragatada Salai Group of Companies ki chairman amadi managing director Narengbam Sarmarjina Lusingba team amaga laibak adugi biar sungbugi lamda maming leraba company Techno Export AS ki chairman Thomas Plasina Lusingba official team amaga euro million ahum lakh taret lising kuntra homdoi ki contract ama sign tawna kre Salai Agro Private Limited na paket kaduriba sakhauna sungba biar yauna afaba makhal ge biar puthokaduriba wanglei brewery asigi damakta Techno Export AS na restaurant singda pinaba biar sungiba brewery amadu susatuna yengminaki contractor kuyek pinaba matungda Salai Group of Companies ke chairman amadi managing director Narengbam Samarjit na asiguma project asi paket pada awang nongpo ke resourcing manghanbagi mahutta miyobu khunagi oina kananaba yokhatkani haiki Everything is in virgin state, in the virgin status. Yeah. So all the resources, whatever are there, we are not going to be exploited, but we have to promote the resources for the well-being of the humankind. So that is a humanism, what we do believe by our companies. Mm-hmm. And I'm very happy and I'm very proud that I have a very good company in Czech Republic, which can support in technology not only the beer brewing but also in other sectors which we have in a pipeline of our mind to take up to establish in future. Our region, northeastern part of India, the peoples we used to call organic citizen, and the land is a virgin land. Techno Export के board of directors के chairman Thomas Plasina Salai Holdings Private Limited का brewery लिंखनबगी याना से खुयक पिनबदा नुंगाइबा फोंगदोकपगा लोइनना तुंगदसु टोंगान-टोंगानबा ventures सिंगदा पुन्ना समिनबगी अपामबसु फोंगदोखी Techno Export project. I read also your presentation. I've been informed by our people after the visits and discussions and preparation of this meeting.
Sanjit Misigi Matang the Mahaki Apopi Taratombina, CVI Amadi, Ekezals Anigi Marekta Satariba case Asida Mahaksu, respondent Oege Haina, Hiraki Badugi, final hearing January Tang Kungamatoida, Pidagani Hainangasi, Chief Justice Ramalingam Sudhakana, Order Takre, Order Aduda Zaljiki, Council Makata Ngairoi, case Asi limit Aduda Zaljiki, Council Lak Labasu Lak Trabasu, Aroi hearing Oregani Haina, Order Asida Pali. Amaramda Taratombigi, Maikedi Saruk Yakiba Human Rights Law Network case Supreme Court ki advocate Srezi Basarna ISTV News ta Fondopada Lesingani Mapan ge July Taragani Pan the BT Road Tokiba Togdok Adugi Asum Aran Kangdok Naba Honabada Togdok Aduka Mari Renana Housing High Court the Panduna Ladiba case Lusinba Hanatangai for the Haina Fondorakli. Almost 6-7 hearings has happened and 3-4 times the Council for Jalajit on one or other pretext has sought adjournment and got the adjournment. Now in impleadment application, counter was filed by Jalajit's lawyer, counter has been filed by the CBI lawyer. CBI lawyer has stated that they have no objection with the impleadment. So I, on behalf of the mother of the Sanjit, appeared before the court. I had explained, briefed the court about the hearing going on in the trial court, and also explained that if in case the matter is not disposed at the earliest, the difficulty is tomorrow the CBI may further investigation may file charge sheet against the Jalajit, and by now out of 250 around witnesses, 105 witnesses has already got examined. So the difficulty with the trial court would be if Jalajit name is implicated as an accused, all these 105 witnesses will have to be re-examined, and this will again take another 6 years for getting justice. And therefore, in the light of this facts, this petition filed by Jalajit has to be decided, disposed of at the earliest. So on my impleadment application, court has fixed the date for 21st of January 2019 for final arguments on impleadment of filed by mother of the deceased Sanjit, and also directed in the order that no further opportunity shall be granted to the respondents at Jalajit if they don't appear on 21st of January. Nauria Pakang Lapa Block Congress Committee in Sinurangasi, Kwakatel Akamreka de Labor Hanigi MLA RK Anand Yumda, BPL da Labor Miam the Uzla Scheme Gi Makada Gas and Tokre, Taurum Aduda Nauria Pakang Lapa Block Congress Ki Taupubu Sing Saruyaki, Ahan Bataka Ki Oenamio Sam the Gas Pangan Ki. RK Anana, housing Miam the Fangaliba Gaski Mamalasi Yam the Wangi, Masi, India government ki Achoba Asweba Amani, UPA government ki Matamda Gaski, Mamal Cylinder Amada Lupasonga, Fabuki Manung the Lairaga, housing Paliba, Bize Pilenga ki Matamda Kanigingam Dribano, Skimasiki Makada, Yantoliba Gas Asina, Gas Loekramatung, Lainaba Pesa, Laitaduna, Gas Cylinder Fauba, Yuan by Yauna Tab the Nungaitaba Fawi. Kendra Sigalaraba Sing the Fangan Basing, voter list the Oinapidi Haviki Pau Tai, Masi Yamna Sum the Kongtangi, voters and Driva Angang Sing the Sak Satabra Hanki. Nasi a quiz skim Simakasi, Dive Sing the gas fancy, Skim Simakasi, the Quimam Kudong subsidy speed and Toxi, the Ibiraga. Highway Mam Sing see objectives Sequina, fulfilled on one of the gas, Zigla Gaski, Tang by Chances from later the Matan Tada Lactamata Matan Tam, the sea gas later than come to Doria Waffles as over question mark way. Lady Bakwe Emilia Sumare, Lady Bay is in Mam Sing Sassin and the Umsum the Tonzani, Kainada, Nasi a Quimunda, Mapaga, Mamaga Pangaga, Kitan, however, family that the Masasing say Triban Sudaba, bottle list the Automan saying Pidian Taiba. This is wrong. Silale, Miami Mirurega, Miami representative Orega, I'm similar to Bakwe, Chumbatonga, Queen Masilana, Tautar Masia, Achoba Soiba, Manabasea. Okay, we accept Ominous City. Karigumba Labaktiva Togdok Watokta, Mama Mapa Lakedrabal Singi, Masamasu Sing, Mimana Bangamnaba, National Foundation for Communal Harmonina, Angang Aduna Sahi Kungamanga Sudri Pauba, Mahima Sing Tambada, Natana. Chanaga the Basin from Amada Mi Ama Wenaba, Honagani Hari. Nasi Manipur Secretary South Block Chalaiba Conference of the Pangtuba Paugimi from Amada, Federation of Secretary Manos Pantana, Mamang the Sumanipurgi, Wena, listening in Taraga Tare, Taragani Panda, Angang, Lisingama, Chama, Humpuga Tarita, Lupakro, Nipan, Lak Ama, Mating Pik, Kre. Hausiki Wena, Manipur District Kudimaka DC, Amadi Home Department, Kemio Sing Unare, Makoigi Makedigi, Fazaba Respond Fangle, Manipurgi Angang Sing this Hana Konaba Art and Culture Remedy, Literacy da Todok Hendokna Hai Singi. Kanamata Lejadraba Angang Sing, Ledabadi Putok Pida O, Makoigi Damakta Foundation, Asina, Mating Pangani Haiki. Children living in the rural areas and remote areas may not be aware of the employment opportunities or the openings that they have outside. So we have requested the district administrations to have a career counseling cell in the district so that these children can
pursue their hobbies or go think beyond the normal BA, BSc, MA, MSc thing. We also have requested the district administration to prepare small video clips of these children who are doing well so that they can be the role model for children across the country. DM College campus the Labor Hindi Teachers Training College ki award apasing mention binaba college asigi mairu singna waka mifam sathakre college student union ge general secretary Thoksom Biswazina lising masama pan humdraga manga da hogdukhiba awang nongpu ki manungda amata ngairba college asi mutkhiba yabagi phibam da leire oza tara leifam thokpada hojik manga khakna college asi salairi masigi sumathakta oza ani amasu mathang sahi ge February thada thabak tige potha khragani award poza sing madi lena government na athuba matama thabirakta batarabadi makhal makha kayagi khongjang sangsilagani hairi oza supnagi regular post oza principal khakta ngaw godore aduga utilize oza sing jo atopa college sing di oina lokhat bi absorb taw bi adu khoi ko hindi teacher training college sajigi utilize oza sing di kuji phobo regular ta bidana leire aduna college simutna ba sarkar na economy ang changbiduna award poza sing ase athuba da January fawi manungda oza wat pasing happy raknaba oza puna uji wali oza puna vacancy 5 post ne regular da aduna athu matunda happy raknaba koi media thongda sarkar gi puning jingsinjari koi maming tagi like tam di tam janing de koi phajana mai tam ning duna lakpani aduna mapung phana tam binana ba oza thabiro Notice Student Organization Nesona Citizenship Amendment Bill Lishin Taraga Taruki Mayokta Delhi ke Janta Mantra da Wakai Kongjang Sang Sinkre Kongjang Asida Manipuri ki MSU ki President Manjit Sorang Chem Yauna Mashat ke Delhi da Ladiba Mahiru ke Yasu Saruk Yaki MSU ki President Manjit Sorang Chemna Citizenship Amendment Bill Lishin Taraga Taruk Lok Sabha ki Ningtam Mipam Asida Parliament pass Tawna Bakhona Riba Asi Yaroi Nesoge Thongmi Singna Joint Parliamentary Committee ka Silong da Sahi Asigi Me Tara da Unaduna Bill Asi pass Tawna Bakhona Rakrabadi Awang Nongpok Lamdam da Akan ba Iho Sangsin Gani Haina Kangan ba Laikrabani Me Kundasu Awang Nongpok ki Minister Singda Bill Asina Pirakadaba Amang ba Yenglaga Oppose Tawna ba Memorandum Pisin ba Laikre Aikoi awang nongpok lamdam asi ain kain asangkilapo singilai pham nate communal oiba mongda religion kharada base toraga citizenship bigini hariba asi yaba ngamloi masigi mahuta awang nongpok pumbada ILP sana handuna yellow mi phurup sing kanjanaba akaknaba lo semduna atuba matama sana hanbiu haiki MSU nang asi lepi wasima ko awang nongpok tana Manipur do tuan ba illegal immigrants mayama refugee mayama अपन अतिन अमते यावना चाकुन मरोमा का नंगसी मणिपुरी पुनाइदा तुंगी लिकलम चत्ता अचौब सैथिंग अमा पिरकदबा दो कोई काखोकनबा ओंग मियामना इलीगल इमिग्रेंट सिंगी कोई पुना लेमिन नबे दुंबा उंजंग सिंग से कोई जंक्शन मिनमरे मरोना नेसोना कईदमक याम स्ट्रांगली ओस्तो इनो हाइब तारगदी 1955 की एक की मतुंगिना कोई 2016 एक द सिटीजन अवेलेबल 2016 सिना हारिबदी अखोगी रिलीजन द बेस्ड ओवर कम्युनल याम ओइबा गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की थोंगसु यानिंगदबकी खलावनी Infal Zeri Lambi ki Barak Turel Mathakta Saba Thong Gari Lanba Yadre Thong Asi Samjin Bada Nomanini Sanglaba Yai Hairi Infal Zeri Lambi te Seliba Tongan Ba Transporter Singi Makal Kudimaki Gari Sing Anoba Sahi Hauba Nimitagi Highway Truck Owners Welfare Organization na Liam na Wet Olagani Haina Organization Asigi Information and Public Relations Secretary Brojendro Kontozam na Fongdokre Wafama Singasi Kwagatel the Labor Hitogi Office the Pamusing Unava Amada Fongdokivani Mana Makatana Hitona National Highway Ani Infaziri Lambi Asigi Amadi Lambi Sidalaiba Thong Singi Matang the Hokiba Sahi Talaromgi Mamang the Gay Bharat ke Prime Minister Amadi State Kisi Minister Yauna State Kimari Lenaba Official Sing the Pibam Pagat Hanaba Taknaduna Lakivani Supreme Court Amadi High Court na highway sing da truck sing na pugudaba arumba pubugi sang thokjuna leidiba adubo gari kharana madugi wangmada mal pubudigi lambi asida leiba thong kaya toina tatpagi thodok thoktuna leidi asiguma sing asi thokjuna ba hitona haukiba June Kuingani Toy Amadi July Mapanda Wet Breeze Ama Sazagi Haduna Government ta Hijakiba Laikre Masigi Matum ina July Taraga Matwedigi Jiribam ke Forest Bitki Nakalda Leiba Gular Thonda Wet breeze ama saba hauduna lakiba adu housing aya masaruk loire lambi asida seliba gari singi arumba onaba wet breeze laitabadigi FCI gi wet breeze ta onduna lakibani lakaduriba anoba sahi khudol oina lambi asida seliba makal khudi makki gari sing arumba onbage thabak lemna paisa amata laudana tawragani government su housing lambi asida ahianma mal sing pubadagi ngasi mak barak thong tektuna lairiba asi athuba matamna mi yang sangbiduna sembiyo hainasu phongdoraki
Hena pork padagi, wet breeze later badagi, Kanagum truckers in man puning among the pork padagi, our twin a totally about home Taliba Lambi, Kari Mamasisu, Kognanaba, Saliba Gari Kudimaki, Arumbadu, Ole Arga, wet breeze is Hangaraga, and over Segi Kudul Oina, by Shamata Laudana, Akoi Hariba, National Highway 37 Sida, Miamda, truckers in the transporters in the Kudon Tamzeragani. Aduga Brag Breeze Talibasi, Palibasaka, Sinamadi, in the Gomena, 2 the engine Birega, Asumbawa, transporters ingi, Amadi, truckers ingi, truck drivers ingi, Punamaki Awabasi, Kohon Binaba, Honabi, Adan Puning injury. Zanekya Pradak Kaktigi, Oba Firul Yunba, Sorum among us, Morang Kennedy MLA, P. Sarasandana, Morang Katil the Hangdokre, Torunga Marie, Renana MLA Sarasandana Fondo Kibada, Larik Lasu, Hyderabad House Signa, Lengaki, Tabak Kaktamak, Naiduna Levigi Mahuta, Lamdamasik, Summit Londasu, Saunamating Piva Ngambudaba, Isan, Isab Tabak Pizza Bagal, Luina, Miyu Kayabu Tabak Piva Ngambudaba, Mikerum, the Mike Onsil Haningi, High K. Lakiba December Kungamatuida, Bharat Pumbagi Wena Bank Strike Toragani Haina All India Bank Officers Confederation State Unit K Secretary C.S. Lila Banchana Fongdokre, Nasi MZ Avenue de Lebe SBI Office of Pamus Singa Unaba Amada Wafamasi Fongdok Laduna, Bharat Pumbagi Wena Bank Officers Confederation na Makoy Tongan Tongan Bastater of Demand Gay, Matung Ina Kusumal Revision Toba Third Party Sell Tawagi, Bank Officers Singda Pressure Toba Lepu, Core Business Amasung Non Performing Asset Recovery that me young sango National New Pension Scheme Kudak Tasana Halu Haibana Singba Yauri, Loinana, Bank Punsin Honor Patong Yaningte, Bankers Singda, Awaba Piva Amadi, Medical Facility Ki Paisana Hantarakpa Aduga, Insurance Ki Premium Tibana, Hengalapona Singba Tong Sing Asi Yaningde, Amaram de State Asida, Tarasat P, Quail Sing Kanagumami Singna, Low Yadrabadi Section Sama Kungamari, Close A I. Pisigi Matung Ina Paisa Low Yadabami Adu, Dandi Fangningai Oi. Tarasa P. Coil Sana di Haiba RBI G notifications late high K. Banki Manung de Lajeriba, Officer Sing Sida, Ako Singship Tazalapa, Scale 1 the Scale 3 Pavugi, Natraga, Scale 4 the Guinness Scale 7 Pavugi, Machin Manao in a Nungshina Lajeriba Imu Manungi Porta the Tugaina Vasilapa, Tainagi Britishki Matamda. Chanaramba divide and rules theory do koi banki officer sing sida yamna maruina ekoi singship thajilapase masi maruiba wafam si hena phongtuk tragasu si khwaidagi maruiba wafam ne haba ai ngasi media gi mafam da thamjage Mamang Thagi Mapandigi Bisnabo District Naso Kaleka Digi, Kunjongbam Doren Sahinipu Apokpale Kidraba Ya School, Yumdigi Toki with Ngasi Faba Marile, Makong Kangdana Lady Bossi, Lakiba Tang Kungamanga Fabagi Manunda Government Mahaku Putok Trabadi, December Kungamapandigi Manipur Pumba General Strike Toragani Hari, Zayasina Kokivapum Kungamarigi Bisnabo District Bangima Katarakpada, Kongjanga Sesang Sinaba JSCG Secretary L. Dorian Nafundo Kibani, Police report Matamsana Torabasunga Si Faba Marima Kong Amata Kangandri, Pali Balenga Asinasu, Hiena Miyang Sangbi Dabana, General Strike Kobagi Philip Lorupani High King. Nacho Kaleka deliver Sri Kundromam Dorin Singhana, Yum de Tokrakam from Kangdana, given a madam or a Haraga Chamza Kibaji Sina, Police Kachet, but Hazaba Wadi Tamnaraga, Police Network Matam Kudimakasum, Pausu Pibi Dava Mamato, Davanam or a Haraga. Gamenda Susium Bahari Basri Kundromam Dorin Singhasibo. Lak Eva, December Gitang Kunmanga, Hausi Manunda, Kuna Pijara de Lanchida, Sakari Maigai Degi, so when being Changbi the Haraga, she Krunung Bamdorian Singabu Putok Pinabo Honavio, Uranji Putok Pidravadi, Lakadori Batankun Mapan, Stegidi, Kunmakata and Manipur, Lady Civil Society Singa, Kusam Nazara Haraga, the General Strike Gumba, Legi Manipur Pumbagi Bangumba, Sumba Hoichata Jarakani. Thanga Kendrick Manuksan the Labour Car Tinunga Grand Pansai, Kelomi Sama Kuncharum, the Ravi Crop Kimaru Marangsi and Topagal Wenena, Awareness Thoramama Pangchokre, Agriculture Department, Bisnupur Gimaka, the IFSA, Bisnubu District Thanga, Branson Sinduna Thanga, Lawai Community, hold the Pangchokiba Thoramaduda, IFSA, Head Office K President, Zoe Chandra Kontozam, Katinunga Grand Pansai Pradan, Ningtozam Ramananda, District Agriculture Officer T.S. Joy Kumar, Thanga High School Headmaster Ice Gambir Susaruk Yaki. Agriculture Department K Project Officer K S Nimaichon Amadi State Soil Testing Officer L Sanato Bana Resource Person OK IFSA ke President Joy Chandra Kontho Zamna Manipur Lengakna Chinchak Mipal Tang the Hyper Wakalol that Sangsilak the Tausilasi Sarukamu Wena IFSA Nasu Manipur Lomu Sing Mating Pangduna Tanga the Lady Lobuk Sing Sang Natamnaba Maru Marang Sing Asi Yantopani High K.
Manipur akaknaba furup amakaki lam laite Manipur kundamina furup kudimakini haina UCM na fongdokle India government na thak palang da thuzinduna naga peace talki manungda Manipur nagana taba lam makai nagagi lamni haina hairakpada Manipur miyamna yakidabagum kuki furup amadi meitai pangalna makoi ge furup khaktigi lamni haina hairakpada su Manipur miyamna yafam thokte lamdam asida yelongaida kunda itamina duna charo maunong duna leminaraklaba yelomi khudimaki lamni haibasida akoi punna yaminasi haina furup ke lusingba khudimakta appeal tawre apikpa sagagi wakalolda Thadok minaduna lakaduri pa globalization gi singnabasing asi kamdongna punsilaga mayok yaminagadage masigi kanaba lawmin hausige haibaramda mai onsil hobana aikoi punna khunda laita minaduna hona minabada khwaidigi asumba khongthang oigani hairi haujik pauge marakta na atenba break ama I am the starter. We work it together. I am the adventure. When we chase it together. I am the after party. When we rock it together. Styles, but it's stylish only when we live it together. The next gen Maruti Suzuki Ertiga. Move together in style. The Institute of Company Secretaries of India Study Center, now with DM College of Commerce. Join company secretaries to become board advisor, compliance officer, governance professional, corporate planner. Join company secretaries with free registration till 31st December 2018, which has high employment prospects. Eligibility 10+2 pass or graduate. Admission open from play class to class 8. We have a well-equipped range of facilities and resources for all students. Library, smart class, computer lab, games and sports, dance and martial arts, outdoor camping, boarding facilities and various activities. W Square Face Bar, an all-in-one face wash that contains a natural whitening agent, an anti-aging system, and helps fight pigmentation. W Square. Why wait? Preventive cosmetology now in India. Miyam da Kanganjaba, Charumai Thadok Pigano, Lofam da Chaikairaga, microbial decomposer season Naduna, Laypak Layhau, Hengat Hansi. Saru mai thabana saru da yauba pambigi machinjak ayamba mani londuna manghalli loinana nungsichu molhalli saru patha laga amuk hanna khojin basina lokpham da organic matter hengalhalli saru lokpham da mo hanjal hallasi Langsin Biraksi, Sagolban Moirang Lerak Machinda Laiba, Mother's Care Central Hospital and Research Center da Dental Department na Ahalamadi Angang Singi Oina, Free Dental Health Checkup Ki, Kudong Chaba, Lakliba December Gitang Kuntramatoi Pauba, Pizeri, Center Sida Chadayangkai, Subsidized Data, Makal Kudimaki, Oiba, Nasing Sibak Langsin Biraktuna, Yagin Waitaba Kudimak Anabiu, Amadi, Lying. Wabiraganu, Yumda Anabak Sheba, Binabaginamak Wabiraganu. Medillion Home Healthcare Service Manipurna. Adom mateng pangzari 24/7 nursing care at home, medical oxygen home delivery, medical equipment rental service, home sample collection, physiotherapy home visit. Agupa marong gidamak Medillion Home Healthcare Service Manipur Jennings Hospital, making healthcare accessible and affordable. Benasha Coaching Center, the best and the only trusted coaching center in Imphal. Benasha Coaching Center gi ojasingna aina exam gi sim saba matamda yamna mating pangbiki aduga PCC dagi aina phangkiba study material, regular mock test, suggestion ISSLCE Tagadava Singna, Topper Oina Bagi Damak, Matamga Junaraba Coaching Center Asibum Yamna Tazava Tambiu. Jolip 100% natural syrup. Amasung capsule. You Thakpadagi Oirapa, Awaba Chaiting, Hakjangi liver soglakpadagi, Uchu Sengaktaba, Haksang Sok Tarakpa, Tumba Chaba Yaraktaba, Kong Hamba Nungarataba Simbu, Panbangamba Matangarabo Paidi. Jolip syrup, amasung capsule. Diabetes singidamakta Jolip capsule chabiu. Break itungda makataba pau pizari. Voluntary Donors Group Amadi State Blood Cell National Health Mission Manipur Anina Kusam Madurangasi Rahimski Department of Transfusion Medicine da Nomagi Oba Blood Donation Came Ama Pangtopagaloinana Awareness Program Amasu Pangtokre Ngasi Lem na EP bagi Tharam Aduda Manipurgi Tongan ba Mafam Digi Lakpa Musingna Lem na EPK. Infalis Commando ngasi ayupung taruklom taba matamda Hengang Police Station gi manungsan ba Pangmai Colony da combing operation sa thakre mipa mipun yaukide.
Consulate General of India, Mandalay, Myanmar, Economics, Diplomacy and State Division, Ministries of External Affairs and Manipur Chamber of Commerce and Industry, MCCI-na, Mandalay Region Chamber of Commerce and Industry, MRCCI-ga Puna Sinduna, Business Matching Investment Conference and Exhibition, Mandalay MRCCI Ballroom Dangasi Pangchokre. भारत के तोंगान चोंगानबा स्टेट सिंह थबक तोरिबा ग्रामीण डाक सेवक सिंगिली सिंह नेता तरुकी जनवरी अमदगी तरेसबा पेसन हन्नबा कमिटी की रिपोर्ट पु लिसिंग अनि तरागा निपान जुलाई की तांग अमदगी चन्ना हंदुना लेमहोरिबा सही अमगा था तरुक असिगी एरियर पिथोक पिदबा सही सांग थबक तरुक लब स्टाफ सिंगा नौना संगलप स्टाफ सिंगा तोलोप माना हनबा थबक तगी पोथा रब स्टाफ सिंगी फंगफम ठोकपा इंश्योरेंस के सेनफम पिबिदबा नौमद पुंग मंगा थबक सुनबा सेमबा कांगलोन थुगाइदुना अयु पुंग मापनदगी निमिदांग पुंग तरुक तरेत फावबा थबक सुहनबा असिबु यानिंगदबा फोंगदुक्तुना भारत पुंबदा ngasiदगी हौना ग्रामीण डाक सेवक सिंगना थबक लेपगे खोंगजंग संगसनबगी सरुकमा ओइना मणिपुर सु ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन मणिपुर डिवीजन ना सिंधुना थबक लेपगे खोंगजंग संगसनबा हौख्रे मणिपुर के सब ऑफिस यांखै का तरुकता थबक तरिबा ग्रामीण डाक सेवक सिंगना थबक लेपगी खोंगजंग संगसनबा हौख्रे इम्फाल के हेड पोस्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स ता ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन मणिपुर डिवीजन ना सिंधुना वाकमी फम चथखरे वाकमी फम असिदा सरुक याखिबा ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन मणिपुर डिवीजन के प्रेसिडेंट वाहेंगबम इबो हनबिना यूनियन ना तालिब डिमांड सिंग असि अथुबा मतमदा पिथोकत्रबदी मखाताना थबक लेपगी खोंगजंग असि संगसिनगनी हाइखि सही कुंथ्रानी फू यांखै थबक तोरो मिसिगा ngarang hak changai misiga khenaba thamdana level ama da pulap thamba koi siba nungba yauragadi akoi asiba yauragadi akoi gi insurance oina piga doba lupa lakh manga chi sarkar na order thoktana namjala thambiba gpf gi pension scheme gi mayam ama leiba si sarkar na time lete continue allowance te gi akoi 10% si akoi gi kakpiro ka ga hari port se akoi gi gpf ta hapchalaga thambiu hai port se sichu sarkar na lobi da hai tare ado thabak oina sinaba matamdana akoi si ayu pung ma panda office kara ga hore nungdang pung manga bok nungdoram pung manga bok koi thabak chi nei ado tolop pi matamdana only na koi di gramin dak sebang ni pung manga khakte ki tolop sabiba ai koi gi pataliba demand ji hek phangdri bobodi ai koi se matam kakta na chathagi gani haiba pot se machine koi hoji leijeri se नीलकुठी फूड पार्क की अवाट अपा सिंह अथुबदा मेनखलगनी हाइना मणिपुर फूड इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नौना भाई चेयरमैन खलबा के शरद कुमार फोंदोखरे वाफम असि महानंगासी फूड पार्क असि सिंगसिंदगी होंगचटा फोंदोखिबनी खोंगसत अदुदा फूड पार्क असि जॉइंट डायरेक्टर्स लुमकिन अमदी एओ एलोकेन सरुक याखी ऑफिशियल सिंगी माइकेदगी फूड पार्क असि इंडस्ट्री सिंदगी थोरकपा लिक्विड वेस्ट ट्रीटमेंट तौरगा तुरियल दा थादकिनबा सेंगलिबा इन्फेंट ट्रीटमेंट प्लान थबक हौबंग नमदना लेरिबा अमदी फेंसिंग सरुक्ता अकाय अतोय थोलिबसिंग अहानबु ओइना यिंगसिनबिनबा पुनिंग सिंगसिनखि के शरद कुमारना हजिक फूड पार्क असि इंडस्ट्री अहुम मपुंग फाना थबक तौरी मैक फ्रूट यावना अतै कया अमसु थबक हौनबा सेंग सगतपगी थबक सथरी अथुबा मतमदा अवाट अपा सिंग मेनखतनबा थबक पाइखलगनी हाइखि कंपाउंड सिगी लेदिबा खरा अकाय अतोय खरा कोई टुरेन तासन कोसननिबा यावुमसि स्टेट गवर्नमेंट दगी करी पांगबा याबा और सेंटर ना करी करी कोई पांगबी रखयाबा आइबदु थिदोक्चरगा दियाम थुना थबक ओइना संदु थोंना बाय फन जगे नै मैम थमजरी कोई लेरिबा वारहोलिबसिंग याम अथु मदम कंप्लीट तौब ngammaga achieve तौब ngamna होनबदा आइबु नुना स्टेट गवर्नमेंट अमदी सेंट्रल लीडरशिप ना हाजबिबदगी एंगोंदा पिनबिर सिनबिरक दायित्व की आई मपुंग फाना आई तौब ngamnaba परफॉर्म तौब ngamnaba फन जगे नै थमजरी डॉक्टर अजिन इबा दी लेगेसी हाइना मिंगचोल मलारिक अमंगसी अयिबा सिग तमिलोंगी सिंक्यूलोंग वार्ड नंबर 5 लेबे युम द फोंक्रे थरम अदुदा मियामी बैप्टिस्टस USA के सीनियर पास्टर डॉक्टर दाइसो पानमई ADC तमिलोंगी मेंबर स्मॉल टाउन कमिटी के चेयरमैन सरुक याखी बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट के मनुंग चंब करेन फाबी मयाय लेकाय दंगारांग पांगथोकिबा थरम अमदा कादा करेन फाबी यूनिट हांगदोकपगा लोइनेना एग्जीक्यूटिव कमिटी अमा सेमख्रे ओइनाम सरोधोनी बो प्रेसिडेंट टोंगब्रम बालाबु सेक्रेटरी जनरल हावख्रे
Amaramda Kada Imphal West District Committee Nongsup Sanjenbam Apunamera Paibi Loop Amasung Social Youth Organization Nongsup Sanjenbam ka kusam naduna Nisana Kunai the Piba Sai Teng Amasung Masibu Tingbada Miyamgi Thaudang Haibasida Kana Nainaba Mifam Ama Nongsup Sanjenbam Community Holder Pangchokre Tharam Aduda Kadagi President Insas Hizam Piyo Kumar Headmaster Oramba Kaidem Samungau DIC Kadigi Inspector El Sadat Sanjenbam Apunamera Paibi Loop ki President Laisam Ombi Thaba Social Youth Organizing President Thoksum Ranjit Kada Imphal West District Committee ki Vice President Konthauzam Ombi Radhesu Saruk Yaki Nupi Samas ki President Thoksum Ombi Ramani Amasung Kada ki Vice President Ningthauzam Dorena Resource Person Oina Wangangki Manipur Heart Foundation State Health Society Manipur Amadi Sky Hospital ka punduna Tamelong District ki Hospital da liam ne eco screening camp pangthokre tang tra treti ki tara ganipan phawba sa thakhiba camp aduda miyoi samakun ga mathoi OPD da heart ki anaba layang ki miyoi tara ga nipan liam ne eco screening amadi miyoi tara ga mari da ECG lawki Baigatsan Ningthogi Matamda Ahanbo Nupi Pala Hogdukiba Numit Ningsinguna Siri Govindaji Rasesori Palana Sinduna Govinda Mantopta Rasesori Pala Utkre Rasesori Palagi President Dr. Songtam Zaminina Nupi Pala Ahan Bahudukiba Numipu Ningsingduna Sai Kudingi Taramasi Pangtui Haiki Bharatiya Modi Army ke National State Amadi District Thaki Nauna Thaupuga Basing Opagi Tharam Imphal Hotel Pangthokre Tharam Aduda BMA ST Selge National President Oina Kalaba Adim Pamai National General Secretary Administration M Rameswar Christian Selgi National President Abu Benjamin Tau ST Selgi State President Yanglet Hakim Saruk Yaki South Ministry Bolero Finance Hana Mingtonba Microfinance Investor Office Ama Ngarang Film Actor RK Somanendona Hangdokre Thoramatuda Office Asige Thaupuba Kaya Saruk Yaki RK Somanendona Thabak Tawninlaga Pesa Putopa Ngamdaba Miyoi Kayada Asigumlaba Finance Investor Office Asina Mating Pangani Habigi Thazaba Thamki Manipur Zagwe Marumna Sinduna Basanta Ras ki Thoram Amangasi Uripok Naurem Thong Takelam Mamlaikai da Leiba Radhabinot Dalan Mantupta Pangthokre Ngasi ki Thoram Aduda Deputy Chief Minister Y Joy Kumar Manipuri Zagwe Malupki President NG Amu Masamadi Padmasuri Awadi ki S.I. Thorani Sabina Singbana Thoramapu Singwana Saruk Yaki Tungda Basanta Ras Utki Zora now Sinsam Women Vendor Association na Alpha Market ki Popam Sindopugi Matangda Yaningda ba Kongsat ama Satlaba Matung DC ki Kutangda Chief Minister da Memorandum ama Pisin Kre Kaithela Sigi Popam Pamising na Mini Secretariat Complex Hamlai Kong Pawbat Laktuna DC Harmit Singh Pahuza da Memorandum Pisin ki Matam Sana Warak Laba Asing ba Popam Pamising da Popam Pidrabadi December Kungi Mathodige Sara Henbagi Kongjang Sangsi Lagani Hairi Imphal More Lambi Pakthok Soktokpada Sokalaba Technopol Amadi Samol area ki Miyam ki Phangwam Thokpa Lamgi compensation Pibada Hanagi DC Technopol na Manipur Rural Bank Technopol branch ke manager ga Loktuna Duna Yamlaba Sentom Lokthok Lamle Haina SN Highway number 1 land affected owners Namara City Technopol the Pangthopa Paugi Mifam Amada Daniel Martina Lambi Pakthokpa Asigi Damakta Ahanba Phase ke Sentom Digi Sada Tara actual payment receipt APR da sign Tawhanjuna Kaklaba Matung Lam Mapu Singh da Phangan Kre Anisaba Phase ki Fangadaba Sentom Digi Amuk APR sign Tawba Yaudana Sada Kun Kakpi Hore Housing Miyoi Tarani Toigi Anisaba Phase ke Sentom Lupa Crore Ama Lak Humdra Gamapan Listing Kuntranipan Henbigi Senpam Lamapu Singi Accounta Sangan Divigi Mahuta Personal Account Amada Tajinduna Leramle Hiramasi Matang the Lenga Anami Yang Sangbi Haiki Sabudi Chambrena government de King on the Pira and Haiva a quick account check Tobogan the a quick account of the Siki Chamande Statement Lobumodam private number ama account number Masida Pesa Mamsi Hablame Asikamai Toraga Dishina Tobra Kamina being manager Nasuyaragashi Equina Kang the Bida Equi account Pesale do Maina to my Laiba generated 5 pow she Equina Panga over Mayam Aduga Kakiba Pesa percentage Mayamsi Equing on the Taptana 200 NHIT Serna Paikaliba Asian Highway Tabaxi eviction the Suto Halwai Aduga Hoji Suriba Tabak Suriba Kambusi Hoi Tabak Sualwai Tabak King Bokatana Lifeline Weriba Informal Road say indefinitely a quite King Bigani. Tamelong District Manung Hanzin ba Kulkaya the Ladeba Mahitam Pamsang Ana Laying Sang Amadi Lambi Tongi Pibam Kai Hena Fatri District Asigi Manung Sanmada Leba Mukti Kulen Primary Health Subcenter Asi
mathau ningthin tawdri leifam chokpa infrastructure sing leitri masina khunjal sing ana ayek thorokpa matamda nungba da leba hospital da layeng basatnari Amaramda Nungkau Primary Health Sub Center Amadi New Katfundai Primary Health Sub Center Asisu Mamingi Oina Lady Mafam Adu Ladyba Mahitampam Sang Sing Suphium Yamna Sadri Amadi Hariba Mafam Sing Asitana Satnaba Honaba the Labi Tongi Pibam Patabana Miyam Awaba Kudong Sadabakaya Mayuk Nari Oripop Kwastam Leka Diga Sahi Manipuram Surabi Kumantem Dayamti Kovinupi Amangasi Ayuk Mayum Digi Toki Badigi Hanjil Laktre Mahapukana Gumana Tegna Bidabadi mobile number 9862I36204 Natraga 7005I34404 Natraga Manak Napa Police Station the Pau PBU Hiding Ngasidong tilpung amarom taba matam na National Game Village Langol Zone 1 dige sahi humdra ka mangarom suraba zangno hakip ko ba miyoy ama mafang khangda na mangkre mahak fit mga NC ani wangi kusungawi masampok haure masapai higok masugi khongor ama setki amu masugi farit ama litki kana guban na mahak pu thengna birabadi mobile number 8974191568 natraga manak na police station na pau PBU Haide Hauzi makata na ngasig sanabagi pau lobisi. Ngasigi sanabagi pauda Hauzi chathariba under 19 Kus Bihar Trophy da thasigi tang tarada Andhra Pradesh ki Purja Arunachal Pradesh namadi Manipur ka sanakiba test series da Manipur ki team da yauliba pasoi kendri ki manung sanba Sagolban Morang Anuba Marak Maya Lekai digi Rex Rajkumana second innings ta over mapan ga ball mangada wicket tara loduna cricket masana da asoba record ama thamangam kre mahana wicket tara lawkiba innings aduda run tara mathoi khak piki test series adugi ahan innings ta over tara ga ball mangada wicket manga lawki run kuntra hamdai piki housing chathari ba trophy asi home and away basis hanaba tournament ni housing fawada Manipur match mari sanaba match ani thoiduna satli Mathangi match thasi ke tangkun gamari da Meghalaya ga Manipur ga Assam da sanagani mathangi match na Bihar ga sanagani hairi mamang sahi anida Manipur masa yauna combined team oina semna ga saruk yarambani handaki asina Manipur team na ahan boina saruk yabani hairi Rex Rajkumar ngalingai matam da pasoi Paumang Rising Club ta yauduna cricket masana asi sanaraki Sagolban Warang Hanuba Mayai Lerek Rajkumar Dorengi Masanupa Rex Rajkumana ISTV News ta Fondropada India gi under 19 team da saruk yabu fangnava angamba thakta honagani hairi Manipur Veteran Hockey Association in Nawathau Punanaba Executive Board Khankre Saram Lokesar President RK Samrak Zitpu General Secretary Khankre Hauzi Makata na tonga tonga sanabagi pau amuk ningthausam bayadi ki phangbigani Manipur football masana hena sakol handuna masak nairaba sanari sing puthonam gi pandamda Mumbai gi four corner unite amadi Bharat ki masak nairabi nupi football sanari sing puthokliba Manipur gi yamna lirba club ama oiriba Eastern Sporting Nen Wangkhai ga kusamnaduna Manipur gi sing amadi tampakta leriba tongan ba center Yangkhai da football mari hurdle tarug amadi atai polam sing yauba football training equipment sing yanthokre Eastern Sporting Nen Wangkhai gi indoor hall da pangthokiba thoram asida Union Asiki General Secretary Dr. R. Kinimai, Club Asiki Vice President T.I. Sudhir, Manipur Veteran Football Welfare Association ki President O. Raj Bihari Su Saruyaki, Thormasika Mari Lenana, Four Corners Unite ki Founder Tejas Sarmana, Unite Asiki Nungi Weba Wakul Singh Pongdoladuna, Center Kuding Mangna Thawai Hakchang Yauna, Grassroots ki Football Development, Leptana Pangthoknaba Appeal Tauki. We were just sitting, we said like, why can't we transform this club into a proper professional club where we encourage more of football, we go to the different districts of Manipur, make them organize football programs rather than encourage them to take up the right things rather than taking up the wrong things in life. People have given us feedback that children are ready to play football rather than get to wrong things like drugs, drinking and all. People have actually come into our home and that it's brought back life to our village. And also we can probably say that some India players have been produced right now using these equipments. So that's why thank you so much.
Mami Town Football Club ki chairman Romi Maitaina masana asibu thawai hapiriba Unite asina sahi kutingi leptana hagulaliba football sanarusingi khallaga makha na mateng panghanibagi apamba sing phongdoki Eastern Sporting Lane Wangkai General Secretary Dr. R.K. Nimaina Center Kuting Maki Angang Singbu Tambi Tapi Gidoriba course singna Phajaba Lamchat Sajat Kaloinana Masana Asigi basic knowledge amadi fundamental skills sing mamutana Tambi Tapi Duna Iset Asigi Apaba football sanarsing puthonaba Honaminasi Haiki Sanaba Haiki koi science da hai electric way se koi na tabuk si sanaba se mana sanaba da koi isa da hormone mai awan da release da hormone se koi dopamine release da serotonin release da da sanaba da ga da ni mata mai ba feel good factor da da mata da sanaba se electric way skills is a kind of technique है जो है ये और ये काम सब करते किसी हफ्ते तक वहाँ लर्न वो टेक्निक से फील हो अप्लाई कर वो हाई होप के लिए अप्लाई कर वो काम है फिक्स से चीज़ें मखन में आवाज़ नहीं है तो जो ये काम करने के लिए तो ये स्किल में आप जी चीज़ें और तो quite important with the discipline maintained over the Tungda Center Yankee Mirsing da Thorombapu Singa football equipment sing Kusinaki Manipur ki Sanganabi International Football Sanaroi Nzibala Amadi Y Kamala Upagi Thoram NYTIC Okram Sutekna Sinduna Club Asida Pangthokre Thoram Asida Club Asigi Sempitizer O Indramani Basikong Gram Panchayat ki Zila Parishad Sirom Yasobanta GPSC के प्रधान निंगोमंग ओंबी बिनोलता लेमा मदी NYTIC वक्रम सुट्रे की प्रेसिडेंट कांगुजम जोई चंद्रसु सरुक याखी संगनारेबी फुटबॉल सानरोय एनजी बला हौखिबा सोगली सिंगनी सुमना अनिदगी सोगली सिंगनी सुमना मापन फावबा NYTIC वक्रम सुटेक्ता सानकी सोगली सिंगनी सुमना तरामरी मदी तरामंगादा बेस्ट फुटबॉलर ऑफ द ईयर की मनासु ताखी अमरमदा वाई कमलाना NYTIC Okram Sutekta Haukiba Sogli Sing ni Sumna Mari Dagi Sogli Sing ni Sumna Tara Mathoi Pauba Club Asida Sanaki Loinana Sogli Sing ni Sumna Tara Tereta Best Footballer of the Year gi Manasu Taki Sangnarebi Footballer Anida Thoram Mapu Singna Memento Amadi Asam Khudol Post Sing Piduna Pungning Thawatki District Sports Association Bisnupur na sinduna thasi ki tang tarani thoidagi tim tarena saruk yaduna Bisnupur Mini Stadium da sathariba ani suba L Itomsa Memorial Super Division Football League ki ngasi sanakhiba match ta amopha moirang amadi FC Moirang goal amata sanadana draw sakhre match asida amopha moirang gi sanaroi Mahesh Hanamadi Mangilanda match conduct tokhiba referee na yellow card utkhi Amaromda Association asina sinduna stadium asida tha sigi tang taramanga dagi team taramanga na gurbani thokna khailutuna sathariba manga suba ice pisak Memorial First Division Football League ki ngasi sanakiba match ta ELSA Naran Sena UK CCL oinam goal amam chanaduna draw sakhre ELSA Naran Sena gi goal adu Krishna Nandana match ki kuntra mari suba minita sankhi UK CCL oinam gi goal aduna Rojitna match ki humpuni toi suba minita sankhi bani match Asidasu ELSA Naran Sena gi sanaroi L Prem Chandramadi M Rohita match conduct tokiba referee na yellow card utkhi Gopal Deva Kangkhut Iya School na LSK Kangkhut Wangoi Bomaiti Piduna Tarahundai Shuba Chief Minister Trophy gi final sangkhre final da NBKA Kangkhut Nambolga sanaragani Manipur Kang Association gi miyeng makhada Nambol Bamdir Kang Association sinduna mamang thagi October tang taranipal dagi Kangkhut taranithoi na group mari thokna khaidoktuna singthang lainbi kangchang Bamdiar da sathariba tarahumdai suba Chief Minister Trophy gi ngasi sanakhiba ni suba semi final match ta Gopal Deva Kangkhut High School na LSK Kangkhut Wangoi bu Panjal Kunmathoi taramapal da maithibu piduna final sankhibani Makata nangasi oikiba ingasagi pau muk lobise Environment Directorate ki phangkiba ngasi oikiba ingasa amadi nujuki pauda khwaidigi sakhiba Celsius degree 39 ani taruk khwaidigi ingba Celsius degree 10 sino mari Nuksit yaw ising manil kisang maximum da sada Maripur Nipal dasmig ama ani minimum da sada 39 dasmig mapal ohum oiki
Ngasigi nong sukibakisang 1.4 ni. Hojilo sila pada maru bapa amuk kahna. Manipur lengan miyam ke chatok sa sin tabda kudong sana ba Imphal manung da foot over bridge ahum sagadori. Rafael scam ki matang da BJP na namthak to duna miyam da oida kaya ngang le hani AICC ke general secretary Gaurav Gogoi na phongdokre. Amasung Salai Agro Private Limited na Zag Republic ke technology sijin aduna Assam da afaba makal ki biar sungadori. Nasi kita mukti IS TV na pizza ba Manipuri pau matang asal loisare miyang tiaba ni ba mayam pun namak kusu amukahanak kurum zari.